Jadi ya nasuro nabi tasitongan nasuro ki mapandre nasuro to ki mapuasa. Nasuro ki masida kapa ya kui pandre umma na nabi takoro pada kui pandre sininna umma na nabi ta mapamule pamulang latu capana. Ayana romelo pahala melo lolonga yampai isuro te mapeca mabuburu. Tapi sitongan na di tau sogi aja na tapeca. Do tau kasie-sie mi suruh mapeca. Apa cedek modalana? Na megalona masawi istilana. Mega to tau sogi lo to pasapa lo kalolo. Macio to pa manci tau kasiasi. Gitu deh. Ini tau sogi apandre ki ha. Aja na makamu magampamu tu nasi dos. Apa buka ki itu pada 10 Muharram. Itu kitu monro tu barakana. Iya mi ko mapuasa ki ko baja ka baja nah. Sitongan naji ya sewe to mapuasa toh disunahkan puasa ini adalah hari Tasuah untuk menyelisihi orang Yahudi. Eka makadami sahabat Pak mapuasa Nabi tak 10 na Muharram asam. Namuji Yahudi na puasa tu ya Rasulullah dito kan atau pada maka dia Nabi teh ya kumalampi umurku dapi Muharram tau pemang 10 na Muharram wa puasa ti aserana tapi dena na sampa na dapi Nabi teh na mate. Tapi purani na po maka dia kumalampi sunga kudapi tau pema wa puasa tu aserana. Yana tu ampai disunnahkan puasa pada 9. Tapi maka dia tu pandita dia tu na salamana sera. Namo 10 sidi na yon rima puasa dia tu na mereka yang penting dia na pada. Engka makiro yang kana tu angka tu maka dia aserana mi ana pau nabita aja na tapangewangnya puasa bawan ni. Itu makiro. Tapi nama kada nabita siapa yang berpuasa pada 10 Muharram maka saya doakan mudah-mudahan Allah menghapuskan dosanya selama 1 tahun. Pasusudo 1 tahun. Jadi ya nanti asang umur cedek tapi mak barakah. Itu umur cedek tapi mak barakah. Kayak ganero termasuk ya. Mapuasangi 10 na Muharram. Kasih tahu dosa susu tu. Termasuk engkau itu ibadah. Cica mijama tapi mega pelan matandre istilahnya lama hitungannya. Termasuk seorang pajasuna awabin tu 12 tahun itana. 12 tahun lamanya terhitung sholat. Nanya tu kota Jamil lalan nasi tahu ngetareken ni 360 na solalan nasi tahu ni. 360 ni kali 10 2 tahun. Kusi tahu kita jama sampai jasuna awabin napa ya dan penginto pa dosa 50 tahun ngetana. Iya nariasang umur cedek tapi mak barakah. Nasabak mega nilai na umuruna. Ia itu nama masuk hadis umur yang pendek tapi barakah daripada malampi umuruna tapi mega kalasinna. Iya. Apa namu tu sahabat na Nabi ta Pak Bu angka manato keistimewaan biasa ti di angka makada narampi guru ta Profesor Dr. Rahim Arsyad Iwani Oko Alurwatul Wusqa penjelasan tentang istilahnya ucapan-ucapan sahabat sampai malaikat Jibril sampai pong Allah Ta'ala. Jadi memang setiap manusia begitu. Wingarala daerong kabokno ki guru tagi Haji Fathudin Sukara almarhum itu adadul muhakkamah, bilangan yang penuh hikmah. Sapa-sapa ya roki tak nabo narobo hadis. Tapi engkau mana koro 77 66 55 44 33 22. Jadi maka dah telu tahu napa salama pong Allah Ta'ala, telu tahu dia natama surga, telu amalan nasabari tena turun barakah. Ya sudah bilangan 33. Ya hadis mana ngeron Allah. Napa si pulungi angka pitu-pitu, angka rua-rua, angka pepa, angka 55. Dan ulama dulu kita pakai itu. Jadi mesti memang ke prinsip-prinsip makore pakai. Maka dade angka toi dia kapui maka dade. Iya apa namanya maseding narekoto 5 pandre ka asosok atau masih dekat ke asosok. Jadi angka amalan rutin istilahnya. Itu bisa menjadi syafaat, Pak.
Nah, iya na 10 Muharrange makan jalan da yonroi situngan na mapandre si bawo yonroi mapuasa. Jadi apuasa ki ko bajai apandre toki. Aya na to ampe suruh ki mapeca. Iya di mampu etok. Iya ko de ta mampu iya di mampu aja na tapeca apandre lok habis tulana. Apandre ki. Nah, kemudian makada kau nak keluarga ta bagi-bagian ni tapendri balancana baineta. Tali tatambai di balancana supaya magai megaega aga-aga nalli nawat di masidakah. Kan makiro ko menri balancana to. Kui penri balancana baine di yaling itu ko sidi mi juta biasa yaling nalik di 2 juta pasti megaega tu aga-aga nalli. Iya na tu nawat di nasidakah. Makiro apa iya tu pecak pitun rupai wita masalah-salah toh angka ni kacang hijau angka ni lokalolona angka ni lengacan ninda angka mana sih garu itu tapi barakah nanti itu 10 Muharram onros sitongan nai pas salama sini na nabi maka dia tahu pandita aso makanja ya tu tapi angka tahu masalah aso dia ginompor ang ulam Muharram dia nolai angka aso ka jero biasa nompor ng isi di Muharram so 1 nasa nginak ka sa taon usapa ko kite sa ko gibo sa jare deuruntu iro deuruntu ko tantangir maka daagi nompor ng Muharram majaya to de justru iya makanja mapamulai si dilatu 10 na Muharram itu so makanja maka dia tahu pandita ya kung kagaga me mu pamulai biok ko 10 na Muharram me ko palatakan batu pertama makanja lada ko me ko mabangu bola pamulai biok ko me lo kolete bola baru makanja ko 10 na Muharram magay nasa baonron na nabi pasalama berarti makanja yaitu 10 Muharram tu tania asona tania jadi tania dia tu mak bicara so maka da so sini makanja aso dia gina 7 10 Muharram iya ko jumai na 7 10 Muharram iya tu makanja jadi tania aso na bicara tapi tanggalnya makanja ini komeki mapamula balu ko naro 10 Muharram makanya tu apa okui hari pas salama nabi onrona nabi Adam ya narawat tu nitarima donna nabi Adam jadi tanya aso 10 nami wattun nami tanya asona jadi kapanpun aja tak ada wah so sining de ya ko sejumai na 7 10 Muharram oke lo makanya tanya asona tapi tanggalana sama kiro Pak iya ko tomelo mak bicara waktu makanja angka mana maka da kaon anang sona lalan nasi taungi angka tu makanja waktu palawangan nak bangi si bakama kenro ya lalu ko jumai titik kamisi areweng sebelum masuk maghrib Jumat. Jadi ko kami si arewe melo tama mangaribi na Jumat yang kawato ko tudinagan nasi di mana di situ pintu langit terbuka. Makanya ko malalang ilaw masigi na masalawa na tawe gunakan untuk berdoa. Dena kada kenroki makadami iya rawattu. Kemudian imun rinna Jumat letu asara kata waktu ko makanja. Si bawa ko tudangi pakatobayo ko mimbara untuk mengambil khutbah kedua. Makanya itu yun rimin lodok karena di situ pintu langit terbuka. Imun rinna asara eko jumai sesudah sholat asar ba'dal maktub tapi sholatil asar. Jadi ko pura ki masa pajang asar aja ni rumah posisi tudangi masih dalam posisi tahayat. Lodongi kalau salawat aku dibaca. Ini magala mas salawat baca salawat itu 80 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wal ali washabihi wa sallim. Itu 80 kali. Sama dengan orang sholat sunnah selama 80 tahun lamanya. Jadi kutulai tapi mege di biasa qasara assalamualaikum lupa dimasuk. Iya. Jadi orang yang mau duduk berzikir itu luar biasa. Jadi itu waktu miro. Angkat tu onrong iya ko onron na imangi maka daki mihrab. Itu istimewa. Jadi ia tu kotomelo milodok angka waktu angka onrong angka to nasabak keadaan angka to karena peristiwa
moni manu Maka dia Nabi tak ayam itu tidak berkokok kecuali dia melihat malaikat. Makanya tiun rimil lodong, maka dia tahu pandrite kiga je oni manu yon rimil lodong. Kung oni manu melo mi matalo. Maka dia tahu pandrite dia tu noni manu ko mi matalo makoto mi. Ya sange moni katu tatte si diweni. Moni tu tatte apa subuh moni tu. Dia agak poni winoni. Yan na ron na masuk. Yo po ko sila lumimanulay yo ko tunapa moni tanay tu. Yan na ron. Jadi dia na mana na oni manu Makiro. Kamarita jadi iya tu na melo tate 12 itu moni manu itu atau jam 12. Nah sebab memang ternyata malaikat itu bisa dilihat oleh mata lensa mata ayam. Nah sebab pura nataliti te ko Amerika maka dia memang tu ya tu lensa mata na manu dia bisa melihat sinar putih. Enaknya cahaya na malaikat yang putih sehingga deno ni manu itu ko dena betul no malaikat. Noi malaikat untuk sepertiga malam. Ya tu namoni ko tanga bani. Yo poko pa piara manu ya noni manu na sakanja ponin na buku ni ulun na. Iya ko moni manu to moto na makasibir to moto milodong. Ya ko depe tulle moto liuni okon rotin rota milodong. Ko de toto masampaja. Na sabakan tempat turunnya waktu turunnya malaikat. Waktu miro angka tu keadaan min jaufal lail angka tau pandrita maka dadena tengah ban di bawang tau matinro na tapapesat di bawang biasa kitu matinro tapapesat di bawang tengah ban itu samana dia patadu tapi moto ki samana dia nang kato matinro tapa maria sa di ngalele samana dia nang kato matinro ayana tu nak ada tinro itat duok ko malaika ilodongi ajini salon rogi na tu milodong. Makanya to masuk polo ko pintu ke buka pintu na tanga na taku macho na coki aga cokindo coki giha macho ku monrita na patatong kiolota de na taru ke saliwa na pintu si lempu ibawa garisi na palan na pintu na lepa coki tatong ko tunapa na lepa jirolona na sapuru irupanna ilaw dongi. Yan ito podang Abu Hurairah maka de na sapuru irupanna coki na rekode ni sapu ko malaikat pa bawadale. Yan na tunak kada tau padrita iri ulo tau matota istilahnya ya kumak julumate coki katau maka dia kumak jenne istilah mana nih padahal maka damai Nabi ketika dia mengusap mukanya dengan kaki depannya biasa kita runtuk ke coki lepa ngoko tapas pintu lepa napa na lepa jirolo na napa tuli napa korupan dia na terlo saliwa oko mi pintu tatong ayan na tu waktu makan jala dari rimilodo keadaan mir apa deni lo ya tu coki ni rendre di patat tongo corona apa isu deni risak tapi angka waktu dan itulah tempat paling bagus berdoa waktu paling bagus berdoa tembus itu ini yang mana nak itu jadi ikut mak bicara waktu milodong ya tosya komelo ki istighfar makan jala da yolona subuh angka waktu ko to 10 menit sebelum tamat subuh ko ni istighfar apa pun Allah taala na milawi wabil azhari hum yastaghfirun di waktu sahar hendaknya kalian beristighfar ya ko pungi milawi pasti na terima yen talau mo nalengi pada ko makare Pak Bupati lo ko kantor ko tete apa wale ko bantuang iya tangkamo tete apa tetang kana lengi ya poko de istilahnya iya tapi ga umoy na sabab po Allah taala na milawi tanyana idi mangilaw piga bawa mani puangnya na tarima na sabali na suroy kaya kabatiro ya ko imsa itaw itu makan jalan masalawa ni ko masigi pa 5 menit melo na tama wate mapasalawa ni to ukuratowi tero ko ni ro makanja milodong aga san istighfar yana tu na makan jala dai baca itu sayyidul istighfar pangulun istighfar kun ro makan jala dan namoci cemita baca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa na'buduka wa la adika wa adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu wa abu laka bi ni'matika alayya wa abu laka bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ya tapalamo to ke sta rekaman nih tugasnya rumah tu romo kirangi jadi itu
Sayyidul Istighfar. Iya na tu pak dong pak pateri balisi gang kaboro matana. Dega ga pak dong pateri balisi boro matana teri gara-gara Sayyidul Istighfar. Na sabab magai maka de balisi na dega ga ya jama-jama ko so ni na yemi bawa pe ku cara na tena tamaranaka. Na iya ko na baca mu itaw iye maka de po Allah taala na podangi na bitta ya na baca mu umma mu Muhammad na mochi chami na baca ko wanni na mata ya tu wanni iya jamingi sa suruga. Ia ko na baca ko soy na cicang na takko mata ya to soy iya jamingi sa suruga jaminan na po Allah taala na ni kami lo jamingi na dua mita wadi pajami po Allah taala mina nabita iya ko po Allah taala pamasya sana iya ko nabita syafaat sana apa angkat to ko surimondri pa maka di po Allah taala di wisang ya Muhammad tanya hatakku ya maka di nabita ko tanya tapi umatku po maka di po Allah taala pe ko umatmu Muhammad upatama itu. Jadi gitu, yana tu ampai tu yalengi syafaat pak tanya hatu tau raji maka sibet tau madosa lopomi. Yana tu nak kena tau pandrite, iya kode mulai istilahnya dia mulai tahangnya nu masalah pegai salawatmu. Oko pormatu madanongam. Itu, pegai baca salawat lo kona bitah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Meki paterubangnya Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Nah sabaya tu salawat mana salat tu? Mana sah? Talu agaga tu mana sa ilolongang. Nomor rosi di pasidakka mana sa ilolongang. Cuma ia mi pasidakka wadi ngokolino wadi tongka ko sorimondri. Angka tau na lolongang dua-dua. Angka tau uko mi balino na lolongang. Tapi mana sa na lolongang tay kanjana ko masidakka mui. Tata engkah makanya ko kapere magala mak bere tata malomoto itu agak iya lengi dale tapi maka da salama ka ko sorimondri de jadi namuya tu cale ko melo manca ji cale na to lima bere macan itu matala gola kasi si bawa lipa tata nalolonga de cenanya tu o kotomia tu lino tapi no ko sorimondri de sang urusan na po Allah taala tapi ya ko niya na mabere ro makada ya pe ko de ulolos manca ji cale terpilih manca ji anggota dewan apalan na to na pak bere ku tajam makanja niya na ro iko makiro nasa deje usogo ite neto mahamaling ya gaga mamagi-magi gara-gara ro na macan ni ngatina na ya na todo pade tau pudangi makada todo ka angka tarigu muala itu makada de wale ko tarigu ku de mutodo ka yo poko mutodo ka wale ko tarigu yo poko de to ka perjanjian na bagi abawa kada yang ka pasidak ka tapi ako katau pandri tamatika makade de iya nang ka nomoro mo ko si bawa gambar ramu nya na tiasang jadi tapi tatau kolino iya na tu nakada tau pandrite iya ko melo ko subui jamu magampang abas sa bawa no iya nang katau melo subuh jana nang katau liwat jana pena ya ko melo ko patat dengan pe majamu magampang pegai bani pasidak kamu tak deng makoto ngero kita dia na sala na rampe to pandrite pa ya kong katau punggawa liwa pokok na makato ngaja tapi iya nak berelemo tap pamakata we kanja patianu maka basah padahal tau pa kalasinna gitu ina tanding ya rojana gitu iya nama basamo teh makiro jadi iya penting sampaikan maka de mana salat tu ya tu mana angka pemalakna ya tu pasidakah yang kedua mana salat tu istighfar apa iya istighfar tetap wong Allah taala minonroi dega galeanna dega istighfar den Allah ko wong Allah taala yang ketiga salawat maka dalalu to pandrita pa hakiki yaitu salawat namu ka puji-pujian mite masalawa iterima to nasaba malaika emito milodongi oke onrolada na mulia ka wong Allah taala nabita. Jadi iya naro amalan kemudian agak biasa dipigau kami ni betul agak biasa dipigau 10 Muharram melipat sero melipat tapi baki panteng jolo-jolo angka walupai mi judulna angka bo hikmah pura baca iya 10 Muharram
magi nalli tawe okiro non rim melite gaga. Ternyata kami matopa gunana dalam ilmu hikmah, bukan ilmu fikih, ilmu hikmah. Ya kumakadete hikmah berarti ilmu, tapi ilmunya lari ke dalam, masuk ke manfaat. Biasa melipas sering, maka day okor ilalan naro pura baca, maka day yanang kapasar yali oko 10 na Muharram. Lai pasandre oko pintu ini pangulo yase iya tu pasaringe. Dia ini pangulo yawa, pangulo yase. Ko pasari gemma i pangulo yase gemma na. Ni pasandre oko pintu iya nang kapanga melo tama bolata na molalo mi ko sidape bola tata sading. Iya ko melo paramaki itu tede nulik dina menanre paramate ko tilala boleh kong ka pasari 10 Muharram nalite na pasandre mo ko pintuna. Iya agak gawe tanya hadesa tania. Jadi maki angka hadesa na nabi tania. Tapi iya ro nataliti tau pandrita dan ulama yang tembus kayak setembus naisang makada iya gunananya. Kemudian ia nangka pasero talyo ko 10 Muharram tatarumui oko bempatah okon rowe ya ko panting atau rowe pacuru yo koro patamay lalang yero sigaru we napata tutup aga gunana maka de koro ta pandita penjelasan na pura de kan na isehere iya tu tak boleh. Jadi ya ro pasaring ya le 10 Muharram de metoni pake masaring de na pake tulina gatum yo ko sida pena pintuna mepi matin ro na pasandrei nalakwamiro iya ko patapi na litawe biasa ki makalinga makadang katau na subu kalimpau bira na sana dia kalau kalimpau aga kalimpau iya nangka anak-anak na subu jing itu makadaki di daikang umisibian ya menemo kalimpau iya nangka tau na subu jing ala ya tupat tapi tapopangi napa tabaca salawat tapape imatar ya tu mubak ya tu nana tapi tapi yang dia 10 Muharram iya nana dasar tapi ini ulama hikmah jaji ga atau de wallahu alam deru ya wakada ali patapi de wakada ali pasero iya miro tau pandrita purat taliti secara hakiki secara ilmu hikmah nalolongannya kegunana sehingga dia menyampaikan ini menibanon roi meloki gamali maka da magi je nang kabararting katupe manci sima itu pale de ya to me tu ko makadaki sima nanci sima itu de gunana ya roga gaero istilahnya maka da nasaba memang istimewa itu 10 Muharram namun nabi ukuri pasalamato namun nabi jadi yang kagaga mulyo koro 10 Muharram angka tu barakana ya naro na nataliti ni to pandrita na koro di meni bawang dewa kada loki mali pasero de jadi meni bawang de to kada loki mali patati de tapi ya komelo ya alasan nuangan na betongan na sero pasero sero ni malak madecengi mujamai patatambe je tumuru me ya tu patapi tapi ni pangkau kamu majae mu biang ni mutari makanja apa ya tu koto mata ti ropo na mitu ya biang ni taruh makanja dia ga tahu mata tu nak biang ni makanja na pernah taruh maropo itu jadi betongan na patapi tapi ni ampe mu majae mu biang ni mutari makanja ya ko sanuangan nah tapi iya ko manfaat na makirona sakira ya na rupa ngolongi mamagi-magi na pabarakai pong Allah Taala.